الپیشی ام بخیر هاتنا تلویزیونا گلی کردستان دیگین تایبت یا بادینان و سپاسیا که بیستنور بود دکتر هاشم زیباری دیگین و استافل گلدا که اف درفته فرزانی که ام بشن هندر رون کرنا بو مجا ملت خوی کرد دینه برچاف از بهزاد فاضل علی نزار کیما لقب ماد بجنامه مالا علی قرعوی ام کاتولینا ما چند گنده کت هین مازن ما فیصل نزار کی بو مهدی نزار کی بو مروفت ما و بابت ما همیل گلبون هل بداية شورشه و حتی دیمایی که دست دابو خدمت بکن بو ملت خوک و به آخر ازگار بکن سر بخواه که بابا گنجد وگا پیدا کن همیا چک شرف هلگرد بو السالا 62 گنده ما وقت جیش سوری هاتی سیدا الویر صوت نزار که مال ما برف خور که چون فترة خوش ماين الخور كي هم بس هم رحت شو نويري شوية بجابو منطقة ربات كي شون ام سباسيا جندي ربات كي كان يا برباري جيل سيدا جل خدمات مال مرفد ما كرن قلت يا بهر الشهاب مالك وبدي ابو هنجي باشي ام شون بمنطقة بشت نهلايو ام هاتين بمنطقة قليو شرطي وداودي او جندي ما بون ام ليران كنشي بون الشستودو سيدا وقتها فتشتات شي بوي ام جلك رزيل بون ابو عندك جماعات هاتن خو تسليم حكمات العراق كير ابو قلت هنا بيت عائله وديجي ام قلت بتشيك بون هنجي اما من ابون تقريبا هبون بابد ما وبابيرد ما امينين دهوكي والله وقت امينين دهوكي جانك فقيري وهجاري بو بابير من هذا يقرتن الصاله بنجونه بو شستي بو وقت عبد الكريم قاسمي هر دو مامد من جهشنا ريزن شورش قال شورش کردی دست هافت بو خدمت و خوات برزگار بنا ملت ما وقتی اماین الدهو که ما دی بابد ما و دیا حتی جانا که گله که سخت بربو ایکش بیروریت با بیرمل زندانا مثل بو سیدا وقتی اینکه عبدالکریم قاسم هاتی سر حکمی او بو او سجنه بابون وقتی سجنه بابون روش اگه گفت وقتی عبدالکریم قاسم هاتی سر حکمی گفتی هاتن سجنه پاقش کرد سیدا همی و آفلوارا کرو گفت امینان صف داناین و هنگی بره پیرامیر مد گفت اشنا وان میکروفون و سماعت گفت بوریزان دانا نویر اف سماعت خود مازن و استران دلال شمالی هنگی هوا سیدان سر کرد و عرب برانه کیف خاشک چه بو همی درخص نجده و ایکش بیرانید مکایل قرقراوی بو مسحبت کرد گفتی اسی بچیک بو ملگل با پیرتوا علي حجي مالوي بو قال جماعة دي دوي كل قال بناش منافطات بيرامنينن الويرة قلتي وقتها مرسكين قلتي كوارا ماما مكايل أبا تشخب سيا أبا أبورزانا تشد بيجن قلت مشي قلتي مامي بيجن كرد وعرب برات إيكن وبرات كرد قال برات عرب بيك في دفاعش في أخي كري وخينا ريتي قال في يدنا في أخي البوي أصبحت هذا الأرض تربة شركة لا يتجزأ يعني أخاف ما كردا وعربا خينا من نافق داتي كليك ببو قلت أبدي بتا شركة جيك بنابد قلت ماما مكال كابيجي بوريزاني بينا با مادام ام كرد وعرب برات ايكين اهربوش من مش في فصل ديمان نادرخن ما مش چلي بگم ما هر دو كرد مچونا بشتي متيني اما گناهم چسف بيرمل يعني اف ذكريات تصصيدا ميلهن بشتينجي ابو الصلاة حفته بيرامتيتن دكتور وقت ماما او هاتينا خارب قال باب ما اتحاد نقابات عمال پیدا بو لندو فرق بیرامته تو کی وگاوی هدیه دابو مام من اول هفته حتی هفته و چهاره وضعی که گله خوش بو پشتینگی مفاوضات دکتر ام مالت خو مبرن هفته و چهاره باب مهات صلاح الدین اکینا مال کرن هته ام چونه گنده سار که ما هندک منطقه هبون شیوا بگوت شیف خزالی کل بره باب منو مام منو او هميل قال شهيدي قيام فداء علي خليل خوشبي بون علي خليل اكش قهرمان كرد پرور و اداري بو سيد المنطقه مدوسكيا بو اشوره شايلو لما قريل شاوري كي بو سيدا بشتنجي بربو منطقه جيرانه مام من وك معاون سيد صالحي بو افي طوبچي سيدا باب سيد ماجد فيغاوي طوبا كاسادو 20 هبولش كفتا سنتي او طوب طابتن كلي شدايد دان كلي فرعين دان نيفالي ودوي كدان قالك شرك يا بنجح بابي مجي امر فصيل بول قال سوريا قادر عليكيني وسوريا بهجت صار كل بون بابي من امر فصيل بوينجي وقت الشارع علم وصروشين شي بو هاتم بو منطقه قوغاي
سه چهار حوالت باب من شهید بون باب من یک شو بو بریندار بو بسختی ولا اینا گنده صار کلویره و الحمدلله خود تعالی سلامتی دا شورش یا بردام سید اسفک پیشمرگه که بچی که دیال مامی خوب مش کفت اصلا تمام دجم بو چا چت کراب چه اغلب جیل متحیتان دست فرد کرد مال بس هر از دیفرات چه منکون و یک پیشمرگه که بچی که بگا بیرامت برناکا رقم 17 بیت کرد هبون ایک شوان دا بو من بشتینگ سیدا وقتی خیانت کار امضا کری الجزائر هفته پنجه پشتا ملت کرد شکست سیدا بی نالین و گرین و کتا منطقه و با پیشمرگت قهرمان همین سلاح خو هابت و کی بگه دکتر هر با پیر ما انفیری کرداتی کربون بابو مامت من باب من و مام من پتر حرکی بوش باب من تنظیمت پارتی بو هنگی طلبه بون وقت پیک و خلافك چه بو دی بو هنگی چون ابراز الشستوئی که دکتر مام من احمد علی قرعوی باب من همی گاوان نصحت مد کرد گویی چنا بتین خیانت الوی ملتی بکن هم وی ملتی مروفن وی آخر مروفن هیچ جیاوزی هک نبود سیدا ما بینا هیچ تخود چینت ملت کرد یعنی چه عشیرت گری بدن چه طایفی بدن یعنی بسرمان ازدی مهمی پیک و امفیر کرین دکتر باب من هم حسا تربیت دم باب مجی اکشوان بو رخصتیت پارتی بو هاتا گرتن اوجی پشتی با پیرم المیسل و پشتینگل نفکر بو سروی کودانی گشت نسالت هفته مفاوضات باب مبردا و هاتا دهو کل دفمه و چرا مفاوضات ای گشت بو فتره مگر خوشی بر دکتر دیکامن نصیب فندی یحیی خلق گنده قرقراوا بو شمال کارشنبیر بو احتمال دکتر تبزانی کریم فندی و رشید فندی و دکتر عزت فندی اول برد دیکام بون اوج هر شو عائله بو انسانك زورتي گشتي بو انسانك زوره برحم بو دائما امفيري كرداتي تكرين قلتي ربازي بگرن يا بابت خو مامت خو خالد خو ابي ملت حق سلاوه يا گنج هي اسي بچيك بو مگزاروك من هر خواندنا خويا مرحله متوسطه ورا سرد بوران ديكم هر نس حل متكرن وكي اسوپازدار ما مستعد خواندنگه هبراتي ما از قطابی ممل نکوی مدرسه سیدا اوی خواندنگه ام پتر فری کرداتی که یعنی شم بمتا اش مرحله مال انتقال بو مدرسه المدرسه براتی سپاس بو ما مستعد من براتی همی بشكل غير مباشر ام فری کرداتی تکرین ما دست هافته ما گل جرا شانوگری چت کرن سیدا ما شعر نویسان ما او هندك جدار صمد چت کرن وکی منشورات پریوت کرن نید لاین سیاسی هما من خوب دا که وکی چکین دا ریبار کی چکین دا تشتکی کرداتی چکین یعنی کرداتی سیدا هدی جرای کرداتی بربلاو بناف قطبخانه براتی دا فتره که مسمام المدرسه براتی او استخرج بمشروع چما آماده بازرگانیات کلاو الساله 1907 دکتر خود دکتر هم هر دیکامون باب من بردوامی بون سروش ورشه همی گاوا خدمت مامت مات کر مام احمد ما بول افراز باب ما تخاره و کدی خدمت کر مثل اف منطقه حي العسكري وحي الشرطه او رزد ما بون گله جرا دایکام فقیر رابطن پارزینگا خود تجی نان کت و اودی کتن داش و آب درباز من از بچیک بو مسئول گرد چون افان رزد مت قامات بجین حي الشرطه ویر دکتر پیش مرگه ما تاته ویره هنگی مهدی نزار کی بو مام ملوره بو امام محمد علی قرعی گل بو رشوی فلک گل بو کمال رشید گل بو نزار کد مهمیل گل مسیدا داین من نانو تشتو داد پارزین که دایکام فیشک عادت اوی داشن علاقات وسط خوش من ام پتر فری کرداتی وقتی از بر من کواتینا ما روحك كرداتي بو متشد بو دائما مروي حسكر خبابت ادوي بواري دا دكتور اس بو ميجوي بشم اس سپاس داره همي ما مستعد خود ابتدائيه ويت متوسطه ويت اعداديه وهمي ما راستي ملت ما بيجوازي همي حجب اخذ كر سيدا يعني اف ملت همي داغبار بقضيه كردي يعني قال جرى دا صخوني سكي واكن دا بالاري باشا ما هندك دوله ابا بري 20 ساله بونا دولت آن اول بری 40 ساله بود چه کرد اول 100 ساله 200 ساله بود چه اوجنا بنا دولت اوان کلمات ما مستعد ما غیر مباشر گفتم سیدایت منت براتی ممو بو که از دی گلک انسان که برکتی بو سیدای کریم فندی بو سیدای عبدالله وامرنی بو سیدای مجید بو سیدای وارکسی ارمنی بو هم او مروفه که متعصب کردینی بو هم دا خو زمان ما همی فری کرداتیا که پتیت کرد سیدا اوی گلک تأثير المايكري ولاغة ابتدائية يعني سرت هي أم بتشيك بني يعني حتى دايك بس أختم شنو مرحلة متوسطة الأمادة براتي هفالت باش ما هبون إيك شو هفال من شهيدك جيان فدا سعد الله غلبيشي
انسانه که شورش گیر و مسیر خوب بگذنا سیدا عیسی زیوی هبو افهیم عبدالله حموی هبو سیدا دکتر عزت فندی هبو سامان سعید کاتبی هبو سلام زیوی هبو سیدا ام اوه حوالت ایک بون همیش بنامالت کرد پرور بون همیش بنامالت شورش گیرون سیدا ما خود گهان ده یکوب کردینی ما محاولت کرد باغوینو ما گله گشت چه کردن سیدا بو منطقه آکر سیدا اف گشته جی ما چت کرد ما کاری که کردینی درستت کرد یعنی وقت شلو شب کو چو خدمت کرد نبرخو درس خدمت کرد نسر خو ساقو گوره او گله که نتوصل جمعیت هند دکتر بو منطقه صورا بو کله که ام چون اوان سفرت مید مدرسی گله که روحك کرداتی ما چکر حتی جاره که سید المنطقه آکره ام چون بو منطقه دینارته وان جلکت کردی و اودی و امنا آکره هات نما و شرع مکرو المحيطان دو ام شرهاتنا مثل سيدا ام ليكتين المنطقه الزهور او سيرت وين نجدي هاتون ودي وهندك كد ما قلتن خدای دکتر وان هوارد مگوتید نتا انسانت قهرمان بود سیدا بیگ و باوری که سیاره کنش دلویره و ام چون مدا بر بلوکا جامت وشکاندن و مظاهره کرد باجر میسله و گلک هوارد مگردن حتی از کسی چلاک ام خوشی گرتین بیرون مرکزی کل میسل بس ام گلک نهلان ام بردن ام وقت بردن دکتر ام هاتی نه دوی که اف سایتاره هنگیل مفرقا دوی که یا ام نبود سیدا الویره ولا طلبت ما يقردون ام بي حسان شاش حفكش كده ما يقردون طالبه ونقال مال براتي وهندا طلبه دي قردن اما شافه نهاتي نبا هنداك اما فيش خط طرسيان اما وين شو سيميل رجع باشتر ما نبا اما هاتنا قطاب خانه كايكش كده ما قلت والله يقردين ما هميا مظاهره كرد دكتور السوباسيا ما مستعد خد كم وان قال قطابيا هميا امتناع كالنهضنا مدرسه حتى او بنشاش كشي بردان گلک کیف ماهات یعنی وقتی ما مستعد ما ام هاری کاری آمد کرد آن هنده کسانش ما مصر هبون هاری کاری آمد کرد اف بیرواری هم هبون قندق یعنی قطب خانه که شورش گرانه بو یا کرداتی بیجی آوازی ایک ناوی ویان بو ویان مختار خوشکا رزگاری و علی و شرکوا بو بریوانک بو دستی که دیبون خود نظام بتونای نبیرامن با عمر چو دکتر شش حد کش کد ما گرد بون ام چون سفر وقتی هم زفرین افتدارت آمدیتی اوان جلو برگا و وان در سوکا و وان شاخا و ده ما برای خدا بوان عجزی بو وقتی برای خدا ما و ما هیتاف دانون و ما ای رقیب دگوت و ما شعرت کردی دگوتن و یا شو با کاوا مظاهرات شیکن رأسا قوات توایت شرطه راستیت نجده و شرطه هاتن کسترت ما گرتن و راستاندن و ام قطعین و بله با ام جندگ نافده زیره بون خود نجده مدابر بلوکا بین شش بلوکی نخود سیاره نجده دا ام قلت المحافظه مثل انسانه که جامر بو گفتی چه نابد بگیرن و عید دوکی نبلا بچه ندوکی ام بردن امینو ندوکی بس السیطره ما دوکی هنگی گله کسید ما گردن بس ما نشونه مدرسه دسر جگا ولا طلبت ما خرج بردان و امن هذا دف ما دایم جرقه دی هوب کنه ام دهول هوا کینه ما گفته بابا بلا ما ناکن سرچه ما دم بردن دکتر چرای شورش ایلول چرای که گش بو وک سیستم عسکری ها از ویگا و اوامل 2022 از گله که معجبم او تنظیم آوان عسکری دانه هنگی از حد خوش بی رحمت بتل بامر نبو علی خلیل دهوکی بو انسانه که اداری محنک بو باب من و مام اول گل بون گلک بید داغ بون عیسی سوار الزاخو بو انسانه که تند بو حسوی میرخان المنطقه شیخان بو وصل بس ما هميش كانت ما بنا مالت ما هميل قال عليه خليبون از قالك بي داغ باربوم سليم مستجل الجبهه هيبون دجارا اوجت هات بس اخف نت عليه خليل قالك حش اداره كرمروف جهنم ايك انسان باش بون دكتور وقت ما خبر شكست نظاني يعني هاش كنت بيجي دكتور هما مروفش هبونه که بچتن هبونه که دکتر وقتی واپش مرکز قهرمان جاب و ماهات با ما جاب هبر دوادن هندک خو کشت خدای اوگلی زاویرته دکتری کیر ببار که هند آر پی چی و تفنگ و هم عالمش عجزیات طاف نتوری باری دا و گری و نالیم بول همی گندید ما دکتر اما هاتی نوی شوه بیرامت باب من ما هات نم گنده سار که ما کار خو کرو ارساد چین ایرانه ملن دو رکب و دکتر سپیده ما کار خو کرو او بچوک او دی هم هاتی نه مرکز سار که سیار بون بله و هفته پنج وقتش کستی کچ خاله کامل نافی بگی خان بو خزانه سگوان کمه که وگاوی جا ساخه خدا بیرامت مد کرای گیری الوان مرگم بچی بون و کچ خاله من برنامه کی نبود بلای دا پاکتا برنامه هاود وقتی او پاکتا هاودی هما به جای جدید دل عالمه مرفت مهمی صوت و برفیرانه چون وقتی چون دکتر ما محاوله که چون ایرانی
مهدی ما اتصال ما کرد گویی جابک فرق قاسته گویی بگهن هنجی اما خود تسلیم کنه ام نشیم چین بدنیا و با ما وهاد نگلی بسیار خود تسلیمی حکمت عراقی کرد او بو عفو که عام دا بیرامده چون سلاح خودانا لیوای از بشم فکر بجوار قباب من موجوده هنگی نصا 7 دینار 5 دینار حق برنامه دانه همی تسلیم میری کرد و هاد نمالت خام ریش نخاره دکتر بچه فتره که من ابو باب من نفکر جنوب عراق ام 12 خوشکو برابون همی مانسته مدا و ادمام ماجی مدا صابت شو که به سر و بر هدی کرد ما اداره خفر برو وی شکلی بو یعنی خولی سری بو دکتر وقتی نکس 7 دفيا شورشا كردي ناجح بايا يعني او خلال فترة هفته حتى هفته بينجي مفروض اف خلق فيري كرداتي كربا دا ان دكتور دكان فيرا چندر همه کی کاربعی که چه بابا به اشتراکه روزی که کم نکردن بجن تد شورشی که خباتی که پرورده کربانه یعنی باور که دکتر اگر تو چوبا پیشمرگی که من مثال كيليا فرعيني أنا شداي ما جرجرد ما دوسكيام يالبر من أس منطقة ما دوسكيام سيدا قادر على كيني بو فارس كورا ماركي بو ما محمد علي قرعي بو محمد حسن باجلوري بو أفكاسان سلطة قد باي تبوش شورة نظني بوش شورة شد كده هما بريت رنجي دا حكمتي وقرمنا فير نكرن كو دفاع جوا خيب كان توعية بو شكر با إيك السببش كسنا ما خلال وان 4 سال مفروض ملت خو فيري كرداتي كربا فيري كربا آخر وهاد باجرادن باش بیرامنات بس از من حتی 3-4 سالك أباب من نفكر برنا منطقة حياة أود كيف تحديد الكويت وبصرة اشتي مثلثة كلتين الويري بون دكتور هند جاي إجازة دانت هادنا به هاد سيفا كده رجعت هادنا به بس اس بسنجا كي برفره سباسيا برد عرب كم كعربة منطقة بصرة وناصرية أوجي عشاير بون في وقتي ده سيدا جل قدر منطقة ما جرد مروفد ما جرد جالك مرفد ميد منطقة أغلب الوربون زيادة رئيس احترام لدير حتى جارك بيرام تدبارم قلتي جارك أم ميفان كلام شنانك شيخ كي ويا عشائر المنطقة ناصرية قلتي واحد قلتي دكتور بك الجزيرة قلت أم شو حشترك بمسار جيكر يعني افتشت توصل دكتور يلبيراما أم حس كين براينيا ما كرد وعربا هر وكي برب زفريتا و أم براتيكين أم همي خدت على دين أم إنسانين بارك يا دكتور همي كسر نا حش خينت كرو حش كشتني وتشد صاد كر يعني افتشت وصابه ما جالك جرت شت صمت جوتن ابشت مأساة دابون دكتور بجا اوان وقت برا خداي الظلم الماشي تتاكرن اواش شو حال خونا ابو بس كوك عرفي منطقه طبعي منطقه عشائر عربه باش بون دكتور يعني قال قضية حادثة سيارة شبون شصاد شبون دا چنا نك آقا عشيرة كي وان دا چنا بنك بنا مالكا والبنكي نكي دا بشت شويرة حتى فير سلسلة مهاتي يعني بابا ما افتش صامت قلتن قالك الرز واحترام هبول ما بين ملتي ما كرد وما بين عشائر عربة منطقة جنوبي جه الرز واحترامنا ام همي قافا فخري بيت بينكو خدمتا كسو كارد معي كي دكتور قال جارة دا تازيك تشبتن هندك ابد علاقات ودوست وان قالك دا ان الفيروس رمضان بابا من قال جدا هندا بيكا ما في سيفا وتشتي منطقة وكي باهيفا وهنگ فيني وفيزا وشصادا كذا دا چين سرا دوستكي خدين ويري اف علاقة ما بو دكتور قالك اخوش بو حتى ابو بابا من صلاة هشتي وهشتي بخو معاملات كل ما بين بغداد ودهوكي وهرب حكمة وي علاقتنا في الجنوبي معاملات كل قال بصرة جي بحادثة سيارة انك منطقة حضر خدت على برهب الرحمة اخو اسدلدن بيجم افريكا ستل في واقعية الجين بارب كدكتور يعني او هنجي اكتياني في سيرة كرد الدهوكي تشيكت خلال وي فترة دا مدرسة كرداتي بو جماعة خود جهان دا ايك دكتور
تشريسكا كرداتي جاركدي الحفتة وشاشة حفتة المنطقة أبرز الحدود المثلث الورا بيدابو بس الفيري دكتور إنسانة أكاديمي إنسانة روشنبير خوجهان دايك يعني جالك كورو سيمينارات شعري هادنا قوتن ما كورو سيمينار هبون جفير شونا سليمانية هادنا فيري شاوليت حتى دكتور شركة بكاس بيرامته دسي جاركاي هاد يا فيري دكتور أمد شونا كورو سيمينارات وايد شعري يعني خلقي ما فيري كرداتي كر يعني حتى فيجا في دكتور الزارق بمهنجي بيرامته فيجا في دكتور شركة بكاس صلاح الدين جاركي سيمينارك الشعري هبو افشعل تقول لكونا ورجباي شوم هرج دينه قلا كان دورينه لو تشلي دارو دوان تقدش كينه بلام هرگيس نيتواني و ناتوانه دار برويك برغو ريشوا دردهنه دكتور اف بامت وصل جهنم روحك كرداتي لناف خاندن جهت مدا چبو ملت ما چافتي وبون روشنبيري جلكا بهز بو دكتور على اكثر يتشعري بون يعني آمداد بون بله يعني صنعا نه كيف قافي بدا بيجن والله كوريكي روشنبيري مثال رجا بشنبه فلان عدي اما في قطابيه براتي وصناعي ومدرسه دي هميا حتى مرفدي تاطن جاشني دكتور حتى كسان ديت وكي بابو بابيرد ما مثال ابد ساخ ناف مدا دكتور هر دا بيجن كرديني وتعداي وظلمه بحسيا جمادي دكتور پال درک بوم کو ام پتر حش ولاد خوب کن و حش کسان کرد پرور بکن فری کرداتی بین بحکم مروانی ام نظر کی با جروری گرما و منطقه بحکم خدماتی و خالو خارزم مرو دیکین وقتی شورش هفته به چهار ام چون سال بناف رزن شورشه مالا ما و مالا رحمتی کمال با جروری بابه مامندی دیکوی جواهر ام پیک و چون گنده سارکی الویره از مامند گرک حوالت یک بون حوالینی که باش پشتیاماتی نخارد بابه رحمتی مامند کمال باجلوری شانه بود کمال گل خوش مرو و انسان که جامعه پاکش کرد پرور بود دکتر علی کل دکتر وقتی هم هاتینا مرحله براتی از چما آماده بازرگانی لدهو که حوال من مامند الویره بود و گلک حوال دیمه هبون امرابم چکرنا خلیک حزبی با عمر امازن که بون دکتر أسرابهم أزو هفال مامند كمال باجلوري وحازم زفنجي وطيب محمد سليمان كوتشر بو آزاد سيد عبوشي بو وويسي نبي شيكاية في قبل موظف الجمهورية إبراهيم خيلا دكتور أم أفا ما خو جهان دايك سيشار كومبينايك مال جندي نزاركي والبا جري قسروك المالا مامندي وما كرن ما وعد وعدنا يكودوكو أم دي منظمه که حزبی چه کنو پرکو پیکو شوله خو کنو دیف وقت هات ام مازم بین از رحمتی گیان فیدا پیگو چون لینا واجاره که ما خوگه هنده شهید گیان فیدا فتح گلی مسئول لجنان و چادوی که بود دکتور از اون مومنت گهشتینه و ما موضوع ما برادره که بود طرح کرد بود ببلابین ام گله که خفتین و کیفی قافی بیرامت فتح گلی برحمت بد وصل ما زفری كراي كاني قلت امام فتحت وش كاي كاني قلت وقت ازبر خدامه كاش ما باور نذكرها في روجا ما دكتور قلت وقت ازبر خدامه هين افغانجا قصه شورشت كان ازيد بينم دي كردستان رزقار بتن يعني بقرنجينا كهوسا قال كيف فهم الدكتور ما تشتت خويت رسمي ميدانا في نافد ميت ثلاثي وقال نافد ميت حركي وقال رابورتيد ما وقال رسمت ما شخصي خدي وكيله ما تسليمي كاك فتح قولي كرن ابو مهاتنا دانان وك منظمه شهيد هرمس ملك تشكو سرب لجنا ناوچاد هوكيفا وحلقه وصل دما بين مولجنا ناوچاد هوكيدا شهيد جام فيدا مصطفى ماماني بو انسانه گلك زيرك بو دكتور ما دست دا کار خوب راستی هیدی بو ما منشورات فرد کردن بو ما بلاوک فرد کردن دا طلبه درمان و تشتاش مد کرد طلبه ارزاقش مد کرد بجهودت حواله مکاک حازمی هنگی سرک هبول سرسده شد کرد گله کاریا مد کرد دا ارزاقی دینه به ایش سایتره ورا درباس کرد مدگه هنده که قصر کاد بر آن دا الوی منطقه ما نظر که دا درباس که الوی جماعت بخود هاتنه بس خرجی سر اساسه که رخصتی تنظیمی حزبی ما هو صاد کرد پشتینگی انفیری کارو چالاکی بون برنامه ما هوا دکتر دا بجن هماهین منطقه بروش که سال یک بیاد غدار پا بجن بس دا حکمت خربطه دا شب ساعت 3 شب که حازم زفینگی کابر سک هبو دا دو غدار که نسیاره دا چینر منطقه که دا هرش مسئله که غدار هم داخل نواجری برزگین دا بین پیشمرگه شویدی حال بونه بروش که پیشمرگه حال بونه شاخ که انصا اف حرکت کردن منشورات مفرد کرد
دکتر پشتینگی منشورات بو مجلات هاتن خود منشورات ما حتی بغداد مثل ما بلاف کردن اوی گراج نقلیات دوی که کفته برانبری طواری مامند و حازم شبکه هم چون مجله وردن از گرایی متدین بوم دکتر اسی گردایی بوم اسلامتی و گراج دا وقتی نویج سپید مدجداش سپید کرده بر خود درس که خود کرده سر خو منشورات خامید که نزدیک خدا وقت دا چما جامعه مازن دا نویج خو که مختص ساعت ملوسی کامرا با نفسی که هر یک من یک بعد کی ودنا و اصحاب ما مال خود دسته که تزبیه دست من دا کسی چیز ند کرد ما حسا شور کرد ما گلک تشت کردن پاسته حزب دکتر از دلنادم بجم انشالله که مروف مر بلکه او تجدی میجو دیار کردن چون گناه نگوتن دکتر الحمدلله هچی ما کری ما بو برجواندی ملت خوی کرد کرد کو اف ملت و اف گنج افریقا برهمه و آزادی و خوشی بینن دکتر ما امان بردام گله کود مشهور خود کرد ولا الساله 1981 از کردم جاری که صدام حسین هاتا دهو که الوی مستشفى ما تقولي رئاسة جامعة دهوكي برانبر رئاسة زانكوي دكتور از الويرم اول باجيري لك مركز احتفال كيلو صدام تنو از الويرم شو لك شو ما عندك شو الجامعة ابو برادرك كم شو ده والله مهندس سي طياره دادا و رئاسه والله ما باخذ دركت درسك قصور سريبو اتشو ما دستي وصشتي عصابه صدى خل دسس خل ناف من ده اهلا كايكا والله ماشي بصاب احتياطي والله شد مستشفى ده برا خدانا خوشخانه وهاتين ورجا باشتر اشتما مدرسه مگو بابا والله نظره صدامي گرکی نافچاف گیره وقتی تشتا گنده که عربا بکنی دست خو حلت کرد گل پیرجنه که نزا گرک شکل درنده بو ما افتشتا گودن الویره خلل چه بو عمیله که مخابرات عراق الگلمه بو منات زانی کش که دکتر والله نافي جاسم شيخ و ازدي بو هويري بو خلقي خانكي بو طلبه بو القلمه ما نظاني دكتور اوي هر خود جهان دمنو يدي والحاصل مهندت روشكي هوالا كي ما هتا قرتن احمد حسن بندي نهي ساخ حج احمد مالاوي التاخ شاقا ام هواله تيكبون والله اوي قرد دكتور بري ما بچند روشكا هندي گريام زاني كي كينينا كسنا برادرك هي بصمامية نوي نقيب جمال از مقدمة في قبل نقيب أي الإقامة از بيجم أي متابعة كر ما قلت بابا فيات إيطاليا هو صاوي جاسم شيخ وقلت والله فيات إيطاليا كات أو أي جاسم شيخ يال خو بربو تسليم كربو صدفة دافي بجاسم شيخ ويدرك قلت فيات إيطاليا كهبو صاص رقم أي متابعة كر شرطين نجدبو زاني شد مخابراته نه ده روزك چون والله مهندس روزك ازل سر سياج اعدادات كوا ازم وهوالاي که من عميد ماجده في جنسيه بو توشينا خوشايفلين جيبو اما بياسات كر مهندس سيارك البرما راسيا رقم 640 دهوك بو كورونا رقم 8 و بو قلتم يلا سعد ما قلت ماجد از قرتم بشمال ماجد هم دينا كالفقيره قلت مال حول مساله بو رقم سيارج دابو از برم دكتور اب جيفيغا في بنات لقما اكتبه از برم تو كورونا ولا برينت ولا ولا از برم ويرم برا خدای محمود جليل خلق خانقين اوجه حواله من طلبه اوجه که اینا ویره دكتور برا خدای پاش شوکه جمع شاهین خلق اکریه اوجه اینا ویرم برا خدای اف مجرمي ديجي جاسم شيخو اوجه اینا ویره ولا اما اینا ویره دكتور ام بریم پیشوازی ما کر والله هرش من لا بزق دای ودیو عندك سحبت كرن دكتور من هبدن دلي خزانه اخو عيال اخو بيشينم بيسترين تعذيب اون يلدهو كدكتور ام بچاكي موين الفيري دكتور بشتنجا ما في حواله برينا مثل ام برينا مخابرات مثل فتره كاكي موين الفيري سبيده والله مهنديت او كورونا حشتويك رقم 640 بو اسمهم قلت لك نقيب فرحان وصلنا فيك هوستات هات اقوهم من وهندك كراونك المثل امسيار كرين ام برينا بغداد ام برين دكتور التكريت راوستيان فراوين دامه ام كراون دابون سيارادي او مساعد مدير مخابرات دهو كي دابو ودويدي ويقدش البشت ما تحطي المثل فراوين دامل تكريتا كيف قابل بيرامتت ام برين داخلي مثل داخلي بغداد بون دكتور ما هنجي ترافيك لايت نابون ما نديد بون والله هم صورت بون هم شلون من شو بردرجه هيك مازن الزخم والله مهنديت او مساعد مدير مخابرات دهو كي هات خبط قلت يا نظام نافي نقي فرحان بتشو دكتور پنجر که اگه بو مهندی کتاب اگه داوه ولی کتاب چو مهندی تا درگه بو ما و هم چون اجور و
ام چون جربه دکتر هنده حدیقه گله مازن بون بیناده که برند بو دکتر ام برینات غرفه که ولی مش نخوره بی نزدیکی ساعت 12 وصا تحقیق ما دست بکر دکتر هر ایکش مد بر ولا دكتور لجنة تحقيقي قال كيف من رئيس لجنة هات خلق بغداد بو بس يدهوك بأخلاق بو مساعد مدير مخابرات دهوك ويجنوب يجي بيجامرو بو دكتور اوان قال نخوش نشامدان دكتور ايك شوان ذكريات متى جاري كي خاط قلت منو بهرم قلت يابا ما بهرم هندي مش حماد قبل ما بكونش انت في الطمصاريه منو بهرم قلت حبيبي بهزاد والله أزقال شوم دكتور أو بادايك الصور فيرا وبو بتعرف خفرة ما قلت دكتور دستي ميجت أزبر مهندي ما قلت أخوي أنت من وين وقتي قلت أخوي أنت من وين قلت والله من الشمال العراق من الدهوك قلت أخاف قضيتكم مكسرة قلت لا على الله والله دكتور باش تاخذ امر عندك جابت خباقش كده أوي أسوسا بنم دكتور از تحقیق خوی کرد از زفراند ما و جارا که دکتر ایک هات گویی منو بحثات مگویی آبا است اصلا آبام برم دکتر ایک جونا گابو یه رشته پیس بجا پاتاب چافد ما و دکتر ولا از برم صاد دل عماره صاد زفرن فرای که براده کافل ولی بو چافم وید کد بنای دم مگویی تسمح لي اشرب شويه ماي قلت ايه بطن عيني اشلون ما نشربك ماي نحن جبنا قمت وينا برد أفطاسي بدينته دكتور من صدس خدا برام ده صابت ده بينش بيجلم ده هر سيد ضانه ده دكتور هنگي پلخاندش كانده بيش بيدي با طرس يا دكتور زي تعقيم كرنو هندا كم أودي درمان دانه أودي كن دكتورش كي ولا حاسب بام كلا ده أزبر ما تحقيق دكتور جالك مرحلة تحقيقي بدس ما بيت كر بده جت أبد هندا يكون مرحلة تحقيق بجم دكتور هشت مادة السر مبون ماده ایکی گوتم من که به حساب تای گویی صدام هات دهو که ام نشین اختیار کن دبچین شیخان بلکه لویر امشین اختیار کن ماده ده دکتر گوتم تای گویی جی 4 میلیون بوچی بنا دولت کرد 40 میلیون بوچی نبنا دولت وطبعا قلبان مرحله اوان افاده خمدان تعذيب وتشتتصل قلبون مرحلة كادي مهندي تقول من دكتور شعرك هنجي بصدامي تقول جيش عراقية بنت القادسية وقيادة الصدامية ما بدل كربو ما قلت بو جيش كردية بنت سليمانية وقيادة البارزانية دكتور اكشوا عصابي بو أبي بغدا خوش مرو بو أبي جنوبي مهندي تشتك بيت من دكتور صاب هردق في قناة بيت جرداي بون داج بيت جرداي بون ألفينا مدا دكتور دريج بوشتي در نفسي اللي بتيش بو دكتور أبي تحقيق متكرر وفا دكتور هات صك بايتك جريفنش خاطك صاش تي مستهترة برداي وهات الدفمن هو صكرة فيرا رخيتهم دوتشو دكتور أبا هنجي متشابه خوش دازداي أتشوم أزبر ما محمود جليل فقير بشيك صاب خود برا خدايو دي كيلو والحاصل قلت محمود شافي متشو بجا صورة قرأت خوش قلت أمون كاك بحثات شافك شو ما خد دويت داينة إيك بس بلا إيك بو كردينية بت إيك بت أمو باب بلا بو كردينية بت ما علاج